90 eiliad wedi chwarae, a'r cofi dre James Owen y chwipio honi mewn. Horon i fyny amdani, mae'n syrthio i Michael Wilde! Ac Alex Ramsey gyda'n dda, nid yn unig i arbed, ond i ddal gafal arni. Cyfle cynta'r gêm yn syrthio'r tîm cartre, y pennau fyny, a Wilde. Pasian y gornel, fyddai'n gol. Danny Holmes yn brwydro nebyn Darren Thomas. Holmes gyd yn wych, y bel i mewn at Insol. Insol yn ei gosod i Becare, Mike Wilde ar flic! Mae Cei Connah ar y blaen, 6 munud wedi chwarae, ac oedd hi'n gol dda hefyd. Cyffyrddiad hyfryd gan Insol, Becare yn ei ffawsio i mewn, a Wilde, flic bach cyfrwys, dim gobaith i Ramsey. Smith yn hennill i nôl yng nghanol cae i Caernarfon. Mae'n gymorth yno. Thomas. Brookwell wedi mynd ar ei rediad, tu fewn i Fackwson, a dyna lle mae'r bel yn glanio! Danny Brookwell yn dod ar cofis yn gyfartal, wel i llai na 2 funud. Oedd y cyffyrddiad oddi ar Fackwson yn ffortunus, ond Brookwell y gorffen yn wych. Gareth Edwards yn curo un, ac yna'n colli bel i Michael Becare, a sylwch ar gyflymdra, chwaraewr gorau'r gyngor yn llynedd, yn torri tu fewn, Edwards! O, bobl bach oedd i bron yn gol i'w rwyd i hun gan gapten Caernarfon. Fe geisio fe glirio, ond oedd hi'n mynd am y gornel, Ramsey gyd yn wych. Poole. Cawdd e mewn yn gadarn, ond y dyfarnwr yn chwarae'r fantes. Holmes, digonedd o leg ar Fackwson, a dyna lle mae'r bas yn mynd. Y croesiad yn istelwr at Poole! Cei Connah ar y blaen, 5 munud wedi'r egwyl. Poole yn tawelu'r dorf. Ferffennodd e yn hyfryd. Cei Connah heb golli'r tymor hwn, ac ar y blaen yn erbyn Caernarfon. Cofiwch y gêm yn ebyn Patig dros y penwythnos wedi bod yn siwrna hir yn ôl lawr i'r nomadiad. Crowther sy'n clirio, Poole ar peniad, Becare yn lwcus i droi. Becare heibio un, Becare yn ceisio dal i fynd, y bel yn syrthio i Insol! Ond mae'n 2 i 1, ddeng munud wedi'r egwyl. Roedd na gymaint o chwaraewyr o gwmpas Becare yn ceisio i atal, rywsut fel laniodd y bel wrth draed Insol, ac yn gorffen yn daclus o dan Alex Ramsey. Horan yn clirio. Edwards i fyny amdani, Thomas ar bas fach ymlaen. Disley ar peniad yn ôl, dim digon arni, bras yno ni gollwng hi wrth draed Sean Bradley. Bobl bach, mae'n 2 i 2. Llai na munud ers ail ddechrau'r gêm ar ôl gol Cei Connah. Caernarfon yn ôl ynddi. Dim prinder goliau, dim prinder cyffro, ond dim prinder camgyfriadau chwaith yn y gêm hon, a Bradley manteisio. Holmes ar tafliad hir. 2 chwaraewr Caernarfon oedd ei tannu. A'r bel yn o'i Insol! O, yn gorffen yn wych. Ail gol Jamie Insol o'r gêm, hanner ffordd o'r ail hanner. Cei Connah mor effeithiol o'r tafliadau hir. Horan yn gry, Insol yn gywir. John. A Jones. Gyd yn wych, Evans yno. Y cyffyrddiad yn lwcus yn glanio wrth draed Darren Thomas. Thomas yn torri tu fewn ac yn taro'r postyn. Am gynnig gan o cofi Messi. Darren Thomas yn gwneud yn wych, ond yn methu a'i gosod hi yn y gornel isa. Mae'r ogiau gyd yn gwybod, sa'n ni wedi gallu cael rhywbeth o'r gêm a 3 points oedden ni'n dod yma i gael cyn y gêm, ond dwi'n meddwl fel mae'r gêm mynd ymlaen, y ffordd maen nhw'n chwarae, mae reit anodd, ond dwi'n meddwl just margins bach efo goals da ni wedi consider heddiw. I just think there's so much more. I've just said to the players to come from us. You know, if we can go and get a game like that where it could be 6-0 because of the 2 goals we've given, it's a charity again on that. But you know, I've just said we've got Ryan Wignall, Nathan Wolfe, Danny Harrison and Callum Morris to come back into that group, which are 4 key players in this Welsh League. And if we can get them fit and back in and the squad strong, and we can improve ourselves, because you know, we're not firing right at all. There's so much more to come. Yes, structurally we're very organised. Yes, we're strong. Yes, we're disciplined. You cut out those mistakes and it looks like, you know, it's a comfy win. But there's so much more to come for us when we're in possession of the ball. There's so much more quality that we can give where we're coming up short in certain areas, and that's back to the training ground to keep working on that. And you know, I think it's really positive.
because I still think we're firing nowhere near. You know, we're 65-70% maximum of what we could be. When we get that right, we're going to be a very good team. It's credit to you know, Connah's Quay. First and foremost, you know, to travel all the way up to Scotland, put a shift in up there, and then, you know, to face us. And you know, we were high in confidence like before the start of the game. You know, been on a fantastic run, but you know, it's Connah's Quay on a Tuesday night, like, to be fair. So we knew whatever 11 sort of like went out would pose you know, a big challenge to us. But we rose to the challenge. You know, we just had a chat as a group, and tonight it was probably just fine margins that were the difference. But you know, a team like Connah's Quay, you know, they'll punish that. And yeah, maybe slightly disappointed. However, the overall performance I was really happy with. It's always going to be difficult. You know, we're not going to be, you know, the only team to succumb to Connah's Quay here. Like, to be fair, it is a bit of a fortress, you know, especially in midweek. But you know, the secret with us now is, you know, we've had a chat as a group. We've dusted this one off now, and yeah, we've got to go again Friday now away at Druids.